Nenta khar hai chia long men arwe ke jang ke the par pik pen ajok inut ahe mi pi apran ke dam. Karbi Anglong KACCM tuliam ronghang lapen horen sing bia tu mapan kerap ka chang pon. Kardom PL ke news long mane than man jin nili thengtam tobi non ber tang pan pen arju panika. Ta khar hai chia long men tu monar we ke jang ke the par pik pen ajok thing pia rong hem ke bap pen ajok inut kali tang ju hit sahua chor chati sahu po bang phi apran ke dam na. Pini porfa hini malom pen tomon arwi ke jang ke the par pik pen ajok thing pia rong hem ke bap pen ajok denta khar hai chia dung ke do kali tang ju hit sahua chor chati sahu ata phokep raini abang phi apran ke dam na. Pinpur da me bangso ke thila lasar pi chati sahu ningkan pho ingko rahini andolo apenan juhit sahu ka pamote kang anparta alang litum kachopathe asopi innovate amen moni sahu bangso lo so sita penan derlo non bangso ke thila las ahimi pi chati sahu innovate si bangso hem do bom bonta pini arni men tomon arwe ke janga the parpik pen ajok thing pia rong hem ke bap longlok pen apran ke dam nang juilo lasi hadak arong asa rahin pen pachini du nating ke Karbi Anglong Termas Konsil Yem Raju Tiso Along kerap ka changpon padodong mukak pen rupam hansi luti ki minus Karbi Anglong. सड़क देखा था गोरुआ ने मिल गया itu भरते असले itu bisna tuh tak Rara kamera mana sih Ra कैमरा से रहना बैठ के करा Nijang Karbi Anglong Chengbong lang Sibu Pathu Oklama long Indeng kor serke phawar Karbi riso nimso rong aje katalon ji aphan chingwai chingsai padopon bangso amai chari pon lake jengka ajun amai echon bangsari grong parpensi mai che pempu pon mai pulin dog rohang mai long chitong dun lapen kapre aterang apenta nang chitong dun lapen penan ke theke ding atum nang chitong dun pen mai ardi pidun non malam corona work kang dang prok pen ajok ni thama pharmacy central committee ahin pen atoya teng pen non ke bang ji prea cheklo ni pai kre ni pen ni pai kre pli angbong ji pathik pon lo la pen la bang so long kopi ko son pen se alir alon ka chepi la pen kopuson pen si mai kapachon thek ji apan si chethan che mompon keron ni pen sanjoy keling loti ke minus Karbi Anglong dak pinya mai lo nang chetong dunduk nasi apang si dilit mai alang lipan mai alam tijai pon pia phang aprak macini pon untung nasi ke hai ram sing khangchu alang lipan kita asong lapen adun tulu thuilan adun Karbi Anglong Primary Teacher Association along dun mai pi ke hai ben ini pon lapen nona poran jasa metpet yang bang ilin pen lapang si dia long sila bang salah cara bang dia alin lah apa sih akhir orang tu orang ke tu piloma lah Allah nang tum bang pen bang tu non pininir tum ke do mang nelong tu pialam si sing wai ma la pen tu ke silang ma kolam ke nang pati pon ek pot ke ni nang tum pan jeng thadonal committee ahin tani atela hello niltum kini labang to kangdang ame ke dong ko adam non jeng ko ra sirkep awar Karbi sun sorong adia dong kapadulia aparman
asitin a unit pen kita kewang lima pen tenglok kalau bangsa unit ang bong bupina kisum ke boy doma dak jonel komisi pen ke cerat itu nangkok la sombong ta cerat itu nangkok sonta dulang ma lah ya kadue ram ke sudah itu juga cepat ini pan tai sono penan parata kalau central committee pen tenglok la bangsa nangkelu event mata dapat na toya lu nang itu pen dak aku ni itu ahin pen dapat kikun tu la bangsa toya lu long kosong ku pia ang deng kita pon mate bin ma kekan ma sang deng kita pon pen unit depan ke ini la bangsa lam tiap kita ni itu maka tandang ne dong wai pon no pen ke non kewang dia tarik ke bang la bangsa itu dak arni ke pati ke bangke benar ke pitu punya ni pati ke bangke nidun ka pati pon bangke tarik ke thom ken tarik ke niang bang angbong sini tu la bangka junel komiti ahin kan bangke la rong aje bangke pagbetul ke sini tu junel komiti ahin kan bangke pati ga Chitini Paikre Poarni Ada Porphai Kep Malompen Sayana Prasad Mukherjee Dindayal Upadhyaya Anparta Bharat Mata Atum Ampanchi Kemopon Pen Ingdeng Hini Ejigitep Amai Padapon Bangsolong Maichari Pon Maipu Dulu Bora Alhi Pachani Pon Bangpu Sanjay Das Bangso Mailong Alhi Aman Pen Nangatong Don Mahame Mandol Committee Maipu Purno Inti Prabhari Braspoti Mozumdar Mahame Mandol Committee General Secretary Babu Tiso Mahame Mandol Committee Vice President Joy Singh Crow ex-VDC Longsing Tok B Mahame Mandol Committee Office Secretary Beren Teron Anparta BJP Klembang Piatum Chetong Don Sedar Kes Morcha Atum Mahin Pen Ingdeng Hini Jigatip Amaya Long Haching Kiga Chetan Bon Lake Nongkebang Jilang MSC Kiliga Long Koson Pensi Lakha Kre Pom Mahame Constituency Arlo Ongdung Award Pen Chepai Ponji Apanta Chetan Chemumpon Sedar Kes Morcha Maipu Dulu Bora Hin Pen Nangatando Nateng Ke Development Anal Stami PMYG IBS Ason Stami Nilitum Apan Sedar Kes Atum Apanta Nonke the Bom Lakha Kre Pom Mahame Constituency EM Lonsing Teron Nangkelang Pon Nang Bachetang Pon Tek Apot Suri Akero Pajer Pon Lopusi Ferang Ke Atum Apanang Pachinidun Dong Mukak Pen Rupa Mansiluti Kimi News Karbi Anglong ex-VDC Chairman Council Mohamaya Mondolor SC Morchar Office Diara তথা কাৰ্যনিৰ্বাহক তো মই নিথৈ আনন্দ হৈছো যে আপোনালোকে আজি সেকেন্ড এক্সিকিউটিভ সফলভাৱে আজি সম্পন্ন হ'ব আৰু সফলভাৱে সম্পন্ন হ'ব এইটো এটা ভাল এটা দিক কাৰণ আমি যোৱা কেইবাবাৰৰ ইলেকশ্যনত আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত যিটো গ্ৰীপ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত আপোনালোকৰ যিটো সম্পৰ্ক সেইটো আমি SC মৰ্চা SC পপুলেশ্যন আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এটা গাঢ় সম্পৰ্ক আমি কৰিছোঁ এইটো ৰেজাল্টে কয় য'ত SC ডমিনেণ্ট PS আছে তাতে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড जो MLA इलेक्शनतो फार्स्ट सेकेंड आमी SC पब्लिकेरी पोलिंग सेशनर पर प्रथम और द्वितीय पुरस्कार SC जितु पपुलेशन और भारतीय जनता पार्टीर মাজত এটা গাঢ় সম্পৰ্ক অলৰেডি কৰিছে কিন্তু ইয়াত হিটু যে কিন্তু ইমান ঠিক আছে ঠিক নাই সেইটো মই ক'ব নাযাওঁ কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু SC সম্প্ৰদায়ৰ মাজত কিন্তু গাঢ় এটা সম্পৰ্ক আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ওপৰত আস্থা আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাম-কাজৰ প্ৰতি ভাল পায় কিন্তু যোৱা ইলেকশ্যনবোৰৰ ৰেজাল্টে কিন্তু কৈছে আৰু সেইকাৰণে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাব লাগিব কাৰণ এজন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কৰ্মী হিচাপে নেতৃত্বত আমি SC মৰ্চাসকলে আমি যথেষ্টখিনি পাইছোঁ আমি IBSকে ধৰি PMAYG পৰা ধৰি ৰাস্তা পদূলি আমি আসাম দৰ্শন
আমাৰ প্ৰতিটো SC এলেকাত আমি আসাম দৰ্শন আমি পাইছোঁ, স্কিমবিলাক পাইছোঁ আৰু মহিলাৰ যিবিলাক স্কিম আছে অৰুণোদয়ৰ পৰা ধৰি আমি গোটেই স্কিমবিলাক আমি খুব ভালকৈ পাইছোঁ বুলি আমি আপোনালোকৰ আগত আমি আগন্তুক ইলেকশ্যনত আমাৰ বিজেপি চৰকাৰকে আমি বিচাৰিছোঁ আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলং আমাৰ মহামাৰী সমষ্টিত আমি লঞ্চিং যাবতে আমি SC মৰ্চাৰ ফালৰ পৰা তেখেতকে আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আজি প্ৰস্তাৱটো লৈছে সাংবাদিক বন্ধুসকললৈ প্ৰথমতে নমস্কাৰ দিছোঁ। আজি আমাৰ দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী কাৰ্যনিৰ্বাহী সভা SC মৰ্চা মণ্ডল কমিটি। আমি আজি 2020 চনত 20 নৱেম্বৰত আমি আমাৰ SC মৰ্চা গঠন কৰাৰ পিছৰ পৰা আমি আমাৰ সন্মানীয় লংচিং ছাৰৰ নেতৃত্বত আমি যিখিনি কাম আমি পাইছোঁ বা আমি ৰাইজৰ কাম কৰি দেখুৱাইছোঁ চৰকাৰে যিখিনি আমি সম্পূৰ্ণ সন্তুষ্ট হৈছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি তেনেধৰণে ৰাইজক সহায় কৰি কাম কৰিম। Samson rong piningkan pho susi kisu kacholong pena jog non ke de bomra charia song Karbi Anglong KC Tuliram Ronghang lapen MP Haren Singh be lapen MLA atuma phan kerap ko changpon lakha phoronghang constituency ke parlo Chingbiri Lin dogrong piarong amekar Samson rong piningkan pho susi hongha phongru kisu kacholong pena jog chukle mone chodamone pinlo kisu kachelang leke kalilo kisu kachelang nian ke chelang laplo bonsita kisu kemiang theknon ponda thekolong lelang Longley Pelang Donta Kesuk Minangji Afan Pura Chior Thailo Bonsita Kimeji Afan Awelang Samson Nong Pia Sumar Bangatham Dosita Thangta Choklem Thek Angwelang Sajok Ji Epok Do Koga Joini Samson Rong Pike Klem Monia Jok Achor Ruhila Timung PC Ki Choji Apananta Klem Nang Koglo Hemretanta Chelang Ponang Koglo Arni Si Ane Oma Phanta Ku Pulang Ma Pulote Kosonsi Kesu Kachelang Ji Apan Le Tangka Kiri Kalan Thek Puma Puta Ning Jepon Lasi Heloving Adim Mati Kesu Kachelang Mesen Adim Kache Ponji Apan Pura Non ke Dobama Sarkar Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang MP Haren Singh Be MLA Tim Karbi Anglong Atuma Pana Sab Sobak Sta Nangrap Dun Tha Posi Chuning Ripon Lapen Nangrap Dun Vekpo Posi Ning Chite Ponlo Account number 74730100377781 phone number 6003607650 Dongka Mokam and Robinson Rongpin Lotiki News Karbi Anglong Pinya berta ke langsung kang ton peniglo dometa mi korang tu